Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai kan book chewa November ni somni le pali ania Myanmar lam thu thar zan ina kan mu thei ang tele khowe ram dang thu thar te kan ngai thadon ani Sagaing Division Minmu Township thi song khua ni zandar somvel khan civil motoron mang barmang motor chu mine bom pathum nen Minmu PDF ten an lo beya motor po achle he thil thenga wanga bom thian turakal Burma sipai motor pani chu tukin jingdar yat vel khan PDF ta chuan mine bom somin an lo bom le a sipai panga thi in pathum ayatamin hliaman tuarani tukin jingdar sari le achan veya Mandalay Mukong Bazara Burma sipai motor bazar turaron kalchu Mandalay GGP Guerrilla Pol chuan bomin an lo voma bom hi motor chunga an vom luta Burma sipai pahni amuna an thingala pathum chunatakin an hliamani tukin jingdar kwa vel khan ming PDF le pakokku PDF tangrual te chuan let panto ayato kongpuya oil phur Burma sipai motor panga ron inzui chu lai puin an lo ka pa motor pakhat chu chiang takafu in sipai pathum an thia hliam an tam hle ani tukin jing tho khan cho khuwa atanga gango lampana bike parukakal Burma sipai te chu YDF te chuan mine bom ti puakin an lo ka pa Burma sipai so man thi ani voin hian mungio Mandalay highway a Minmu Black Eagle Defense Force marhuaina in PDF team panga tangrualin kuipinto khobula Burma sipai motor pani chu jingdar sari le achan vevela an lo boma jingdar kwale achan vevela 1p khobula Burma sipai motor pani an bom le a Burma sipai motor pali chu achhene lemaya thi le hliam po an tam le arinani nimin khan kaya steta karen sen mi pui sipai tale Burma sipai ta chu tumli zat anin kapa Burma sipai panga thi in panga an hliama KNDF lama pakhatin hliama tuar ve bokani nimina thokhan sagaing kho pakhat college hun poimo man nakal sagaing CM motor rual chu miong PDF 10 mine bom somin an lo ambusa motor pani achia ani security a that ema wangin thi le hliam za tero riat thei alani lo thu PDF ta chuan an soi mani apo khan he CM hi oxygen siam na mun honna akal an lo bom to a ma se alawan nei zeri ani nimina khan mongyewa atanga kaleimiao pan long pani le speedboat pakhat chu minkin PDF tan an lo ka pa long pakhat chia in thi le hliamero riatani lo nimina rampuma Burma sipai thiza chu somruk pathum ni in mun then khata thi te ero riat alani lowa wandoi thak takin PDF lama pathumin an nun na hlutak ramle namtan an hlan ve bokani voin November ni somni palitlai lam khan thantlang khochung mun then khata in na kang le a Burma sipai hal ani rinani nimin khan thona in voili lai Burma sipai ta chu civil form ha in kaleimiawa aron da bel le ani tunkar hian Mandalay le mingiwa in kar konga kallo ram turin PDF ta chuan mi puite an nge nani SSC kai noi thil siam reng NUG in an boycott lai ania tunlai hian Myanmar biar chu PDF lamin mana anti chiat sakfo wangin Myanmar Brewery Company chuan Myanmar Beer Company chu kota thria phalna an deal taringot mai nikum lama tang to khan Japan Kirin Company te hian Burma sipai te an hming chiat ema wangin Myanmar military te nena an tho dun na hi bansan dan an lo ngai tu to thin sim sima he Myanmar Beer Company a hian Japan Kirin Company hian za somnga pakhat zet share anayani chinste ta matupi kho pastor Burma sipai ten thani liam ta an manchu vo in thleng hian achanchin riat tur omlovin alabo zui ani renguna ni somni pahnia an man civil mi tlangwal bongmin onga chu ni somni pathuma khan athi thule aruang halna tur muna chuan vuina hun serle thalak te sipai ten man an khap ani
nimina NUG bonzor chu chu darkar somni pali chungin US dollar million ko chuang an thala Singapore bank than khat system po he thila wang hiana taun pha hialani he bon hi aum zia chu NUG sarkar nena apung omlovin poisa ipuk tir ti na ania NUG sarkar le huna an rule le donani khoveram dang thu thar ngai thlak chun jomang karin kongzo laia pong chil mi panga an thi United States a Wisconsin state a Christmas parade nei lai chu karin apong chil vak maya mi panga thi in midang somli chuangin hiam an tuar bok ti police ten an soi wakisa khopuya pareta hian school ben le lam thiam tepo antela khopui chunga kong an zo a hei hi SUV sen chak takaron tlan chuan asutawak mayani naupang po telin mitam tak asuthlua mi pakhat manania achet dan hi an man hun lai chuan firfia ka chet na ani arin omlo thu nei tu pakhat chuan a soi an mirin lelber hi mi puizinga atlan lut zuya ma se man ani ta thoni in achui tu te chuan an soi khua a mi cheng pakhat anjili to tinorio chuan milwai ki journal sentinel chanchin bu hna kongzo na hian ama po atel zo chia pathian ni tlai lam darli le minute somli India rama thotan ni jing darli le minute som vela SUV chak takatlan hian midang te chu asutani ina soi annuwa chuan asutte thom le aw nuai ri kan khazui ta ani ati korimon di ho chuan afanu telna dan steam chu SUV hian asuti asoya pompom le pheikhok le chocolate te adar nuaya pakhatlu kapom sona annuwa kafanu zongin kakal le ani ati fire chief Stephen Howard chuan an department in damdo ina puitling som pakhat le naupang som pani anda thuwa soi Children's Wisconsin Hospital chuan damlo som panga an don thuan soya Aurora Medical Center Summit chuan mi som pathum an enkol thu le pathum chu an nat le thuan soi ve bok Mayor Son Riley chuan thil thleng chu arap thlak thu le lungchiat thlak ati thuwa soya he thil thleng awang hian wakisa a school ta chu thotan ni khan an khara atuar tu te ta nero counseling service an hong thung wakisa khopuya hian mi singsari le sang ni chuangan chenga milwai ki khothlang lama omni in hetianga kongzo hi an huai hot ji a Thanksgiving Day ma pathian ni hian kumtin an huai hota henga hian maksak tak takin anin chaya kongzo painan lama lam thiampo tam tak telin rimoi tumpol nen an ni thina kumina an thupui hi comfort and joy ti ani nge kong an zo chung hian chung tin ta chu kong pui sira an lo in tlara an lo ena an lo lom thina nikuma corona virus awanga anti theilo nuwa kumina pheichuan mi puin an uar le zual hle ani tang veng tu bein an ta na atangin nau pang paruk an tlan chuak Odisha a Ganjam district a Berhampur khopuya observation home an da mek kumtling lo paruk chuan an ma ni veng tu chu bein thotan ni tu khan an omna atang hian an tlan chuak ani Berhampur Juvenile Justice Board en kolna nuaya om mi panau pang bik te omna turatia hian heng mi te hian tukvera adalna baran siam chu anti chia a jingdar ni le dar thum in kar vela an tlan chuak ni riatani observation home superintendent Ramesh Warrot chuan Baidianatpur police station a an riat tir to thule tlan chuak te himan le an lani lo thuwa soi homa hian poi khoi tu chi rang kumla tling silo mi zale som paruk omtiran nia tuntum hi a omte tlan chu avoi khatna ero ani lo me sang ni som ni pok khan mi panau pang som ni pasari zat chuan chemle thingfak manga an ma ni veng tu bein an lo tlan chuak to bok Odisha hian observation home som paruk ka oma heng zinga pakhat chu Berhampur mi hi ania Center for Child Rights of National Law School of India katekin kumsang ni som panga azir chian na chuan Odisha a observation home a hian harsat na tam tak an nei ti asoi Berhampur home a dormitory po hi naupang kum som le som pariat inkar somli om theina tura ruwa man ni ma se somnga pariat zet an oma sarve a hian home tinin an nei tur in kai hruai na rang
children suggestion box child protection protocol tar food menu chart children committee siam risk management plan nei te po a om lo hlom ani heng ba ka hian professional counseling le naupang zirtir na dang te po an kalpui ngai lo boka guard po tamjok da angai tia soi alo ni to bok thin observation home anti te hi kumtling lo thil suala wanga man an chung thu ngai to mek te da lai lok na ania Indian Penal Code nuaya hian naupang te hi engye mo chen da ran an nia an chung thu hi Juvenile Justice Care and Protection of Children Act sang ni le Amendment Act sang ni paruk section 4 in thunei na apek angin Juvenile Justice Board in angai tu tur chi ani poi khoi tu naupang man to an chung thu ngai tu lai te hi hetiang homa hian thali vel da thin nan ni Taliban rorel tu ta chuan an ram mei chia te TV drama anin lan aphal to lo Afghanistan Taliban sarkar chuan mei chia te chu television drama an lan aphal lo mei chechan chin bumi le presenter te po TV anin lan don chuan an lu tuam turin an tia ma se tuam dan tur hi in kai hruaina thar an ti chua hian an soi chiang lo reporter te chuan kai hruaina an siam chu a chiang lovin an soi fia dana zirin adanglam theini in an soi tarlan to thinangin Taliban hian Afghanistan hi August thalai hol khan la in khwa khirna khau tak tak an kalpui thar le an hlau hle a Islamist Paul hian United States le an tran rual pui sipai te in thiar chu rualin ram an thununa mei chanau pang le mei chadang te po zirna pe an phalsak lo to thin bokani an rorel hun masa a khan mei chia te hi le khazir ba ka na an tho po phalsak an ni lo tun truma kai hruaina an ti chua thar hi Afghan television channel te ta na niya dan pariat om Sharia Islam dan le Afghan lutna tin hiam thei thil film le mi patak salang tamchi khap vek ani fiam thu le hlim hlop thil sa kholam ti nep na lam chi le Afghan te huat na lam hoi po khap ani Taliban hian ramdang siam film ramdang nun phung lam ti lan na po chua an khap bok Afghan television channel tam tak te hian ramdang siam drama achang tua mei chetelna anti chuak na sa thin le a Afghanistana chanchin bumi te polami pakhat Hajatullah Mujahidi chuan in kai hruaina thar siam chu anrin phak lo thil lani thuwa soi danjam thren khat chu ataka ti theilo tur ani thule zomani don chuan broadcaster te khar angai hial tur thuwa soi Taliban hian ama in mei chia te chu school kai phal lovin aram mi puiza ve zet le khazir phal lo ma saber ram manni an khopui Kabula an mayor point municipala mei chena thok te chu an mun ruak mi pa in lo vek thailo ma se chol turin alo ti to Taliban hian hetianga mei chele khazir le na tho an phal lo hi ti lai lok phot ani thu le an tan a him nuwa le khazir le na tho an phal sak le tur thuan soi ve thungani Haitia missionary an ruk bo som pasari zinga panni an chuale ta Haiti rama October tha a Christian missionary ruk bo som pasari zinga mi panni chu an chu zalen thu Christian Aid Ministry chuan a soi thu chua an siama Christian Aid Ministry chuan ruk bo zinga panni chua an ni thu le chua an ni na chan takero an la riat lo thu a soi an chu awanga kan lom rual hian an thlen mek mi som panga te chu ril ruwa an om rengani ati ruk bo te hi America mi som paruk le Canada mi pakhat ni in an zinga hian lau panga an tela October tha khan nu cham in an tlo holam chu ruk bo an nia an driver Haiti mi pon man telani missionary te rubo tu Paul 400 mauzo chuan an mi ruk bo te tlan chuana atan hian mi pakhat zela US dollar makta duai khat zelan phutani an Paul ho tu chuan an thil phut hi pek an ni lo chuan an mi ruk bo te hi tha veka alo wau to ani Haiti rama hian misual rual Paul rang kai noi thila poi khoi na le tharum thona thleng fowa US sarkar chuan ven him nalam that tok lo wangin an mi le sa te chu Haiti ram chu asan turin lo ngen to ani karliam ta zir tom ni khan Canada point Haiti rama an embassy a palai poimo ti lo thok tu dang te chu an hruai ho vek don thu an puang bok ani
tiam chin nom lovin Manipur kongpui andang chat le tam hi amai All Tribal Student Union Manipur at sam tena economics blockage tiam chin omlo an kalpui chu tho tran nia tang khan an trana hei hi tribal tena autonomous district council bill sang ni som ni pakhat soi ho na nei an ngiat wangani commercial vehicle sang chuang ta chu tang kongpuya anding thup maya truck pakhat ma imfalalu ta omlo he truck te hi asamatanga bungrua Manipura phurlu thin te anni Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan tribal organization te meeting nei puin he thil hi state sarkar ni lovin parliament hunei na ani thu asoya acham lam te chuan tuna an ngiat chu Manipur Assembly special session kova bill soi ho na nei ni se chumi nuwa parliament a recommendation an thon mai turani anti thung Valley district a civil body te chuan he bill hi du lo ve thungin Manipur chu Balkan angin anom don ani anti ve thunga he bill hian sarkar chunga sarkar vek asiam don ani anti thung United Committee Manipur chuan he bill do dal tur hian ruwa manna an kalpui thuan soi ve thung atsam te hian November ni som pakua khan darkar som ni palizet shutdown an lo kalpui to boka chu ero tribal body hruai tu ten Manipur chu COVID-19 pandemic ngong awanga ain siam rem tran chau lai ti in an thlop lo thungani economic blockage sian Imphal Morele Imphal Jiribam highway te state lifeline te chu a khoi veka acham le Kuki student organization te chuan kongpui dan cha hi an vil reng bokani P Lupheng president of the Etsam chuan an demand te pek anni ma chuan kongpui dan cha chuan kalpui tur thua soya kongpui dan cha hian thilman atisang na sa hle turangai ni in hei ba ka hian sarkar rem ti na tel lo chungin fuel man sang awangin transport fare ti san ani sa to bokani asin ram telaka China ain luling don lo Chinese leader Xi Jinping chuan Southeast Asia ram te jok telaka China chuan in lulin atum lo thu le thunu na tum lo thu asoi Association of Southeast Asian Nation or ASEAN member som omna tena virtual conference November ni som ni pahnia anneya Xi Jinping chuan China chuan in lulin le power politics anara athen omram tenena in thian thatna nei le helai region a hian remna le muanna omse atia ram te naw jok telaka in lulin akal pui hau don lo thu Xi Jinping chuan a sei China hian South China Sea pumpui deuh tho chu aram angin achala heiwang hian ASEAN member Malaysia Vietnam Brunei le Philippines tanen tuipui ram in chu an nei vekani sia thu soi ma lok hian Chinese Coast Guard long te chuan Philippines long South China Sea sola an sipai te bungra phur chu tuin an phu ani South China Sea hi khowela tuipui hausa berjinga tel ni in longkong poimo lutuk ania sanghatam nani in tui hnuaya oil le gas thanem tak anei bokani China hi South Asia ram te ta na market poimo le investment ti tu ber ani boka asin te chuan Beijing ne na in bakkai na om theite pumpel raman tum thin hei ba ka hian China chuan ASEAN member Cambodia le Laos tenen phei chuan inzom na nget zual jok nein Myanmar a po General Min Aung Hlaing chu an soi sel du mi lo bok ASEAN te chuan General Min Aung Hlaing chu summit an nei na atel ve an rem ti lo thunga hei hi civilian sarkar pai thla ka Aung San Suu Kyi ile politics thila hruai tu dangte a hren be mek wang ani Cuban mei che pakhat chuan kum som paruk ani lain Maradonan apong sual ni na soi Melvis Alvarez le legendary footballer Diego Maradona hian kum som ni liam ta vela khan relationship thatak an neya Alvarez chu Argentine Ministry of Justice kota testimony asoi nual ni in report in atalang Alvarez chuan Maradona nen anin ton lai hian kum som paruka upa chau alani thuwa soya heti lai hian Maradona ero kum som li bor velani to Cuban khopui Havana a damdoi addict treatment ala ni in asoya hemin nu lok hian football achol san ngal ni in asoi Alvarez in court athil dan chuan Maradona hian apong sual ni in a hrila hetianga pong sual ani awang hian
ngai o le thei turin clinic apan thu a hril bok Maradonan apong sualai chuan an nakiang loka room pakhata anu awm ve thu a soyani kaka chu min tuam saka min pong sual thil tam takhik angai tu du lo ti in Alvarez chuan a soyani ka mei chani na ka hlova ka innocence ve na te keima atangin ruk bo vek ania ana tak zet hetiang kumza ta mei chenau pangin hetiang atok chu tuarna na satakani ti na soi amma in Maradona le Alvarez te hi anin lai chin na chu athavia wangin an soya ma se Alvarez chuan Maradona ne na kumli le kumnga vel anom dun chung kha atan chuan ti sa le mei chiat mi patna an chi ang mai ani thuwa soi thung achung ten Maradona ne na in nai min phal sak chan po Cuban president Luis Fidel Castro hi Maradona thian thatak ani wang chawani ti in Alvarez chuan a soi Cuban sarkar mi challang hi omlo se chuan kachung te chuan Maradona hi andu ngai lowang ti in Alvarez chuan a soi bok hei hi chu ti luina awanga relationship omania antan po athalawa mi zong zong ta na thalawani ti na soi bok anrama om chu a har sa hle khoi muna po om se tu po mai khan an lom hle a an idol ani ma se ke chuan ami mal that lo zia ka kha chiang hle thung Maradona hian Alvarez hi cocaine asiam tir thina a soidan chuan ka mangaya ma se ka ho hle si ma ni inti hlum chak na ka nei jing hle ti in Alvarez chuan war takin Sudan sipai ta chuan an prime minister chu adin mun ngaya an da le ta Sudan sipai ta chuan prime minister Abdullah Hamdok chu athu nei na an hne chu nuwa adin mun ngaya an da let le politics buaina kai noi awanga man zong zong te po chua vek antiamani October ni somni panga a sipai ten sarkar pai thla a thu nei na an hne chu du lo na lan tirin mi pui te chuan lung oi lo na an la lan tir chun zom renga sipai te le civil mi te inkar buaina chuak wangin civil mi somli pakhat an thi to nia soyani sipai ho tu General Abdel Fattah al-Burhan le Prime Minister Hamdok te chuan in than buat sai ma chu sipai thu nei na hnuaya tho Hamdok hi Prime Minister a le akai hruai sarkar din turin in rem na an siamani heti lai hian nor huai hot tu te chu he in rem siam na dana hian an lung oi lo hle a sipai ro rel na du lo na lan tir na konga political party le por rang in zom khom Forces for the Declaration of Freedom and Change chuan Hamdok chu phatsan tu a an pu a nor huai hot chun zom zelan tum ti an soi Hamdok chu Prime Minister a da ni ma se thu nei na top chu sipai ku ta vek ala om don chu wangin civil sarkar hlang ading thei don lo ti an soi ani ma se Hamdok chuan buaina na sajok thleng tu le buaina chuak wanga thi pungzel tur ven na atan he in rem na hi asiam puini ina soi thung heti lai hian United Nation chuan sipai le Prime Minister Hamdok ten in rem na an siam chu lom omati thu soin sarkar ro rel na du lo na lan tira wanga man te po arang theiang bera chua turin an phut bok ani US President Joe Biden chuan kumsang ni somni pali in thana chu le atum White House Press Secretary Jen Psaki chuan hemi chungchang zo na achan na Biden hian sang ni somni pali in thlan chu le ngei atum thu hi anem ngetani Washington Post point Biden hian a tho pui hnai vai tak te nela in thlan le huna din atum ti ahril ni in alota lang to bok heti lai hian Winnipeg University in mi pui ngai dana la ka President Biden du tu hi an taniam na sa hle a za somthum paruk chau ni in hei hi US President ani nuwa approval rate a niam ber trumani kum som sari le pakomi Biden hian in than om le tura chu tumma se he in thana hian a Vice President Kamala Harris chu thopuya athang le donem ti ero White House chuan a soilang lo thungani Odisha a Malkangiri district at hingtang khuwa te chuan an lung oi lo na sarkar in a hriat ngei theinan Nordan danglam takmai an huai hot Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act sangkhajko somriat pangamangin cannabis an china wanga man thei an ni ti hrareng chungin government warfare program te chu an khua kalpui ani ve chuan cannabis an chin chu an ti top tur thuan soi really gada
gram panchayata thingtlang khua somthum panga a cheng mi singkhat vel te chuan duliputa in mu khom na nein demand som pakuan siama kan agriculture product te atangin aman kan mu turang kan mulo rili gada khuale a che vel gram panchayat te hi cannabis cultivation in ngat anni kan cannabis china tanga sum kan mu atangin kan fa te mundanga lekha kan zirtir ve theani ti in kamulu hantal riliga khu a cheng chuana soyani sarkarin cannabis chin te ti chiat vek atuma ati chia ani chuan kan sumlak lu na ber min ti chiat sakdon ti na ania kan agriculture thar chuate azor na tur min ngai tu sak turin sarkar kan nge na kan demand te min ti hlotlin saklo chuan cannabis chin hi kan sim don lo ti na soibok cannabis te hi dan kal ani ti rareng chungin kan ching ani du than tur dang kan nei chuang lo a chan chu kan thlai thar chuate leitu tur kan mutlat lo ani ti in dulipat khua a cheng narayan hantal chuan a soibok khotina cheng te chuan an khua a chen na in tin te chu National Food Security Act nuaya le Prime Minister Awas Yojana azia lu an nge na hei ba ka hian Forest Right Act manga an ram hum him tele an thlai thar chua minimum support price siam te an ngiat tel bok heng thingtlang khua te hi suabiman an chal huam chunga omni in CPI Maoist te mun pui thina nia helai mun hi mun thuma tangin tuin dai dang vekin mun khata tangin ram ngo cha takina dai dang boka suabiman anchal panchayat pakua te chu tuya tang lo chuan lu ngai na aum lo thina mase tun naya sarkarin group ria bridge do in kongpui asial to boka chumi mang chuan tlo po theina to ani Chitakonda block development officer Rahul Mondal chuan suabiman area a thingtlang khua a te ganja an ching ti kan ria a heng khua te hi thlaidang ai eng balhla pa ching tu te in ruam man na kan siama horticulture department point na sataka malaka tummek ti na soi mandol chuan subsidies food grain ten heng thingtlang khua te hi a thleng lo tia an soi chu adik thu soin bu fain chung tin a thleng ngei theinan malak kan tum ti ina soi mun tlo po har taka anom na le security personnel te anom lo na chu rem changa la in cannabis an ching vak vak maya chumi mang chuan sum tam tak an la lu thina ni tun naya Malkangiri police te chuan heng kanza te hi an vai ta fo maya thotan ni po khan Chitakonda police te le excise department te chuan lut thutin kanza kung noi khatle singhi sang sari zanga la yan ti chia ani heng kanza te hi rekhapali kamarguda le palas padar tlangrama khua a ekar somriat panga vela zawa an ching ani tun mai ni som vel chungin Malkangiri police te chuan kanza kung noi som pariat le sangli anti cheto a market value chu vaibel cheza somriat zet ani Odisha hi kanza chin na mun ni in heste tatang hian India ram mun rang ranga kanza an sem dar thina ni tun naya kanza man po tam hle a kumsang ni som pathuma khan quintal zani somli pakhat man ni in kumsang ni som ni pakhat October thleng khan state police te chuan quintal sangkhat zanga pali an man to a nikum khan quintal sangkhat zathum somriat pali an man thung kan zachin lama Odisha hi India ram state dang telaka alor laka athen Andhra Pradesh state a po nasave thovin kumsang ni som ni khan thunei tu ten kanza quintal zakwa somsari pariat an manani